is that you will do that will keep you active, that's the right exercise, and that's the best exercise for you. And let me put you on the spot, Dr. Avery. What is your favorite exercise that you do and you enjoy? My favorite exercise is running and tennis. Okay, very good. That works good. That works Those are very my good. favorites. All right. Well, we have had a great time here with Dr. Andre Avery today, consulting physician for the Complete Health Improvement Program. She has given us seniors, and you know who you are, not us, but you know who you are, giving us seniors what we can do to stay fit and to live long and die short. We've been living short and dying too long in this society. We want to live long and die short, and you'll understand what I'm talking about when you get into the CHIP program. By the way, you can go to www.chiphealth.org to find if there's a program. You're listening to KICH 630, Hagåtña, Guam.
Iwe fakupon na kuriaran nim ngeri gits medicine kiriso ngeri gebir parabi akachocho fidigits non ate program paiben abasa live igera siapa live seven me puipuich iga sabatsrien brother Alex Rhowuniong no kuriaran nim ngoruk puipui na kuriaran nim ifos sub gerei fokun pejak ewe ya urregriso eri got Amen. Bejakan. Amen. Mari digot. Ewer itawi yera sa fakun kiriso geri got re mara bejakun. Iwe mamaratsi we toro giatski kapasi sreri gerei wakatsa pamochen ubupasir ngeri gebi no phone number ikapun abi kusering ngeri gitswa kuam phone number kategori kabuka kergits reram kapasi mennon paiben. Okay, sarat tibis. Si buat put around what pass. No job using kami surat abot. Ye do phone number. En mi dore ko buka kergits reram kapasis not paiben. 671-689-9990 671-689-9990 ira chara phone number kategori ko bu pick up piri kergits rien medi jokop kapasis non piper ke bocher ko boy siri fata chun iwa kitsi bo acho gari be perwarau seri bet piper apasa ikapu ke fidigits war Facebook rien keranam awai CNMI ika chuk ya ferpa America Africa ya chakatunin meya iwen mi dori ko boy comment warachara live video warachna Facebook we Zorg Radio Facebook page. Iwe mamarat sibure popudari atski lesek kosovochen brother sibukan yatek. Sa yatek nakuriaran nim ngoruk sio wagot mira parap noneng kiriso chabur ngoruk pariri fason kabal mut geri gem ame potogori pachichi fegan me pakkeo apkabas got kosovoche kabu mari gem fan mari rogun mi fen pan o pa ke biro murira wi rambiges ke kosovoche kabuen ni kakoro kosovoche tuburu gem epet serge bo chara fitiar por esa paro sukusuka e fasol ke afara kapas kiriso goruk ye yatsti gor machi yatek nor decisions sia yatek amen iwe ikerai sibue chakpa sapora ewe last question sia left off on last week. One ewe kapasi sia wara ngeri ewe puke karatia sabun rueru wekisi ruegeri irik me. Si buetigar ke pue puan enniri wera okisin ikra okisin pobutia seri engon metiu fetan ngeri muchuran erapuk. Si buferan nea seri engon metiu fetan muchura. Okay. Iwe ekki kapasi non meren era wokisin era kosawochen ko pue awewi. Karatia sabur rueri we ira wokisin ruegeri me iwe kirik kise tire ki kapasi sarawara wana wokisira met wewe kewe rube fefit parikifan ekewe rupon met wewe kewe rube fefit parikifan ekewe rupon iwe Ausara sibukan pan sugiroch paiben karatia sabun rueri wokisin egon metiu ngeri irikpe Yibet abasa abire karabia chikicing wow suchakebe fefin not fan soran nuru wawe fi sakun medik ferasibi tori marawan Christ epofis non abi wa fakurarien euber non of rebi abusara poi botogeri siwiri iti tirek kabas ngeri kebi
ngang uafakun eureki kebi uamochen ay siri iyakiwabi me neibi rawochen on no fan neveri rekewanuk ifausun owawase wase wewi di minne kwanuk rapasa ammak pau ruben non eberiabet eben aruri won eben abarai fefin ngeben aruri won eben fefin migas nerwe taruri won ewa abarai fefin au puti non abara bera rabas uputi ngerwe aruri won ewa fefin migas au puti non pugun en god weapon ekebe tatsiata guriawe ngeri nios kurwe fefi radio suat ekewa rupon non ewa fefi nakar mi up non fefi nakar kewa bi up abarang seri abarang akar radio suat ewa pon mi fis me wan ewa tuk Sinai agar mi wewe yeri ewa tuk Sinai no Arabia radio suat ewa terim Yerusalem igerei arabasen non merisin kopu papa en fefin mirid no obsara merisin abara nyewa Yerusalem non neng migas yei irats pura mak narkwa darbo bipin kopu papa en fefin mirid kopu kakefen na wamong o we reek fen papa en nebin newe esaptoruk jau cherform pura fefin mi araben epor chamong nung napseri ewe fefin mi or puruan abi bukara abi wa nun kot pogden arwa pon usut chekaisek norara fanson ewaravi putin non nabra bera rabasuputi a riafu ewe mi puti ren marabaren ewe ngurung kot yeusun apan fis igere ngebe tammak narko tarubipin ammak kopu suara ewe abarai fefin meraurewe punnen ewa abarai fefin esap etiror ewe fefin migas ne wuri wasam yebinne ewe bukara sisap non ewa abarai fefin nyesia non ewe fefin migas Obusara tibisreta berarawo kisisia eniari yesi wacha sibu eniari feriten nos gave viewers por abusire bete si kakapasuan iwe era kapaseis orang-orang wan ewe kisira ko sabocher ko punya awewe karatia sapur ruari we kisir ruwe ngeri irikme ewer sibu satri fan marien ngurben wogisin engon metuira Rabirik karabia chikicheng wow suchega be fefin non fansora neru wabe fi sakun metek farese se vitori marawen Christ epwe nom norabi tori marawen Christ epwe nom norabi ngera idikmeo idik me wera yebin abi pukara sisap neru fefin abarau yesebore ewe fefin migas sibwe neun ewe fefin migas wewen marawen Christ epwe nom non kids ira wesetan ira betera etraiferi ewo sugosuk ngani ewe ifa ekoruwen fefin sawe widi Hagar iwe Sarah Hagar eben fided Egypt known Sarah slave woman iwe nubwen kota poregedi Abraham bwe neudi Isaac iwe feta burir kats van zoon Sarah negedi Abraham ese puriwe taiwe betouch wata kese de meuren Agar iwe Abraham meuren nemnewe neuro eberat iwe murin barakat van zoon kota bareredi ifa Sarah pupusin wewen nge kot ida meren nge seban
esa pon more Ismail. Ismail itan noin Abraham we maniji. Me wara ka. Mewarakar. Iwe aere pururu. Iwe epo yer me wurir epo riwin. Ko te puriwin. Iwe nare fanson Serra etakir. Irau en Jacob. Serra etakir pun wen nge pusin fas ngere ma itai bu fetei. Iwa atinap. Iwe neri nei se buatsun marau. Iwe ma era egin ngang ibururu. Aigu ese tau. Ese Out of the question. Out of the question. Iwe ko taer siri ka pota takir. Iwe ifa muren yera niuritir iwe serra aruru. Puarata ifa en apram nugruk sabal serra. Era pram nugruk mortiwan pram for yochu pram. Iwe bon puarata ifa and pogiterewe nukan serra miba. Wewen apas. Ese konjinap. Iwe ese sinagari gitspun netipen gotchok epofis. Epor severit nareweduk. Nge perfecto seri got. Amen. Esa fecto seri arabas. Iwe ifa murin men narewe fanson ifa Saraya nodo. Iwe Saraya pusin tabasa. Nararu akoru. Wewen banare fanson miwor ewe fanson sera aerdi agar. O eredi apram epo eredi agar reborera. Agar pun epo merita neniwe ifa neniwe merugon pon yoge esap influence ren nemenewe. Yoge fiti fegen me idetin iga wisan meren epram naran emen merin pon epo jejawan atoy. Esapan egis erogeri Ismail. Iwe ira usun porausen nubuen agar me Ismail raro iwe god ima mi panjak turu. Iwe epon ngeri agar pun adewe ebwe eben sabra bene eumwe. Bogiten feyotun apram mi bomur on Ismail. Iwe medwe question. Ewa kapasi ser epwe medwe were kewe ruwe fefin. Wewen ekorruwe fefin joka sisinata ean kotagang meararwas. Eararwasagang iwe aga turuan akar. Puisin Sara efidata bun agar epobeirren apram bun eporeiro. Ina en ifa arabas kokot. Igean got serra eporeiro. Irabo beatinap irabo bepas nugan epojok neiro. Esa paror question. And got time. Wewen pue ifa meipu gis arabas pue naman si pue
sibukan mutersiro sa angorong nonen kot kakot. Iwe sa itaw sunung si ari sigot. No, Ne okay. ifa Puru ete bete. Iwe nubuan kote pon iwe pon kote pon. Iwe nubuan rapun sera epuru iwe wesen child of promise. Ewe ubuti we sera. Iwe wewen bue akarean en fa en arabasagang serean en kot. En kota. Baru usunjak pan nunnagari ach agagan ngasara mach agagan tibis. Si agagan tibis ifa agagan ngasara ren tibis ikaki sipusin förri förförren pirasel tibis. Nge en ewe förförren sara ewe jak siba förförri sibarugu. Sibarugu. Iwe sa togeri föyötsiri we. Ngebeit ira wo ikaise ifa ese or archtufits. Ngerupa sibarugu iwa or tufits. Kote paora. Amen. Sapu-sapurera oruwe kapasis patsa kuari wakisirere ikkefare kewe rupon. Ekwe rupon eu iwan yawe non Exodus nebu sadari wore Exodus nebu Kapangeri segai faso Exodus 10,000. Sorry, sabun nebu ngon metiu okisin nebu. Sorry. Abusar tibis. Okisiri wiga sabun. Okay, Exodus 10 ngon metiu. Okisin nebu waru iwaru. Iwe yebe tapasa. Rayibinne ikabuanne asoju si aroi o poro daiwa pon murin obo wase ne yarabas. Irawo ikauru se frufan ei ngi wa firike bide mere yarabas meirisin. Pue obo ewu chesowasar me eu mubi bir feriti. Ikiek kabas ko pue siregeri ko arabasen Israel. Kabar retreat. Oh, ngeri waru. Apa pue 5, 6, 8. Wakisir waru. Era wuri ko arabasra perueri peku o apasa. Meirisi minne wasawon mila baraba apasa. I preferi. Nga bose sa sinegere wasawon mila barab aron eko arabas. Yeah. Irarewe ewe ponen nom. Meirisin min ewe ifa condition iwe enam non Exodus on Matthew Exodus on Matthew nebu Exodus on Matthew oru ikirara iwe ewe ifa ewe ben ira enam non waru met ko taira eboriwete when god ir iwe ewe mirafe met ko taira kot eboriwete enam non okisin ifawe okisin egon ipru egon moru on mofesu Kapamot ngeri isak ipru sabun egon. Wakisir egon meru Egon me oru, egon me fesu. Yebe tapasa. Ye pon befer ngeri non ekyo ren rebefito. Ye yarore wasawon. Upo atoroga ekyo nuk non neruger. Oba kerdi non netiber. Murira pasaga gusap chiwen cheberi arkyo tibis befer mingag. Amen. Upo bakkeiti ekyo nuk non neruger. Ye ngang. Isap chiwen cheveri arkot tibis befer ngau.
Amen. Amen. Yoge ewe bide nam met ko tabasa ai boruta ir jar Israel. Jar Israel or peruri. Iwe enam but nam non Jeremiah. Yoge ifa porau sentibis. Iwe you afere rapun eban namwan ekoruwer fefit. Pun tibis ausugo sugagits autoagits atsibot to auserigot. Iwe no boriwa tibis ngawa furry pirasera tibis. Iwe irada pusiraga. Ngaru boriwa tibis iwa furry iwa aruguruk on got usun metabasad non Ephesus ru waru iwa apuriute and gotagang. Amen. 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 Iwe ating nom ni wuru sumirit bamaratsi pura dorong non ate break. Iwe ge siya katsapam mocher poratura se feri giri chiat surek pun ike pun meiwor op kapasis na paiben iwe kata wuri ka baka kergits won no che phone number 671-689-9990 671-689-9990 iraru chera phone number kata wuri ka baka kergits won clear op kapasis na paiben ike abu ge fitigi to Facebook when me to wuri ka baka comment won no chera Facebook live video iwe ike siya gura iwe siya pato gura chocho gura tsio pon entertaineri one era eki ekren era ekurru fefin no boratsia ka parakeneari e wogisid usumede ke menseriri even slave iwe even fefin migas noratsia nearati bonore pugen karati asapurruari iwe sia parkura en para pasage agar mi parwe geri ewe Yerusalem igerei iwe me bara rege Sara we geri o Yerusalem mi fe nonne iwe Jerusalem igerei yeba bon förri jaguarar rebubusin birase epidesat timsir ngeran asan rabusin digitigeri got iye bubusin epidesa wewen nge en irasan rera sises amwe tori ferifan ke bo maro fan antibis feriter antibis iwe tawari rabaswa maro aiwati beweri aiwa yege John Jerusalem miren nom iga John Saidai iga Hagar rera sises amwe tawari rabas is enough mero ferdidem ai bobusin mero ai bobusin pusira barawakim ira essentially what they're saying in non Bible it gone too good to be true. It's not I karan ifa karan nugu karan bodare anna Bible. You are jechegi are rabun sibwe nugu got. You ngang said man, God, that's not enough. I have to do something. I have to do something. Ibu feri paroch metats epoires purube kurabaro. Ida gerer af för. Ida bered even för. Geen ren nuguruk. Ewe ren ferifan, ewe ren Hagar ren even för. Amen. You are to nom Erusun Mirich. 1 minute was out on Racha Preek. Ritchekara Ekikin Egarwe Sarai Unari Wakisin Esap Sisefosu literal for symbolic terms. Agarawe Yerewe Jerusalem Sibara Miranom
Nge sera we yeri we Jerusalem surfer. Ewa pon midden nom. Ngeri ewa pon mirafe. Iwe naratsi buka parikis cek toragi cek kera iwe si butogori bara rage ewa mirafe pori we kator ngeri gis non sises. Irmeru egar me Sarah reparisisinate ewe muichefen. One was before Christ and the other one is after Christ. Ewe before Christ renofen neber yerewe ngewe after Christ iwe ra ngasiseri fen neber yerewe nuk records arabasir mi free. Nge merawe momer Christ iwe gits mi nofen neber yetipis. Gits mi nofen neber yerewe nuk ngepukete Christ abe raferi tats. Iwe siya wuri di arabas migas. Siya chachar we Jerusalem mi fe ewe be free. Ewe esabo ewe slave ngeven migas. Sipure kapar obus ngeri ge ibu sore pukete sipure toron narachi break nge sipapan nibu focus sefen murin a break. But Ewe kokot ferdo. Ewe bi ferrate masawen noi. Kau tu fagani menoneti ben iri. Wawara itu pogiden a avairu wawarar obfergi. Keofer ra awarar. Wafakusiria chui. Chun irisi resap mon soru. Nubur wafer ne warawan. Okko fagan nar kyoreri bi aranon na furufan. Kafin kurai. Nubura sawo or ururi. Ite ren marawi beirisin ka awara feriti. Rafin mak non nom puk muen an resabo office. Kan fen sabur ibu girik metiu gisirgon meriet ngerigon moru. Iwe kiriso cabur pusapan ni wisefen. Ye segora rat segment ren ati program pai berapasa. Amer wesen interesting e subject sin no one ren eke wagisin nari karate asapur fueru. Met we QFFin hakar me sarai ikifar Q rupon. Iwe kafet touch one, I guess yafet touch one pun ren regi repupusin ite avarawe raffer. Ngewe iwe sapsuer acagang pur en kota we avarawakich. Merom kits min nofen neberiere nuk sia nofen neberiet tibis. Nge parpukete Christ we sia tou seri. Iwe marawet tibis iwe sia arabas mi ngasara. Iwe ira pamete kurwe fefi repar awe geri mennon wokisit pusit para Paulus rage ki kapasit cek awewe ge neo si ge kot cek metaphor kasi wat ko para take it away ren para osir ki fefi ge ki rupon ever me pun ifa memwen Christ iwe me ba muri Christ Iwe bejak parorewe agangen ngasara sedi tibis sijak ngasa sedi tibis kits medicine John 45 pogitenja Christ. Amen. John past tense when Christ re look forward ngeri ewe cross. Igare akatara ewe asar. Iwe kits John Igerai sa aton sefen oarewe rapagas. Nesefen rapagas. When gits medicine si negeri jogewe rapagas. Amen. Wamen sari awa pasa gewageri kitse rupon rer en kot ko rupon yer ko char Israel
kisiri kat sebegeri ai cekap porrogen pachare meri ke kisiri rage ewe pon iwe kote makiegeri makiegeri warfal iwa ngerir ora rage veiri simminne kota pasar porwede nge e birafer poriwe ewe kisir sianere no pugera mete cermaya ipru usara ipru saburegor Bible rage kote pe makierti non netiber wewe esetchiwet ewe berom ewe pore maketi warfag nge e pon mirafe wa mak non netiber netibat amen even meben au butiu ngapusinno iwe kids mi sirei med murinna med seburinna John na wir mi sirei med murinna med seburinna irmi basirei tipisin ni bera mi ban ormero maira ira usun en got fadegi metatsnan netibats amen amen Real marabare gun mifen amen Iwe Erigu ewe third part rera question apan satisfy ren men Ewer rera che awe pun ewe third part is iga ifa meta mi baror saidai ewer sia ferra pun saidai iden ewe juk John Israel re with the and God instructions. ewer Iwe ira parewe juk reage yekwe egon enuk meya. Iwe newe apan riri geri saidai agar. Rere pon miren nom. Sainai pan oruaridan Mount Horeb. Panira. Amen. Iwe met airugu vaya fakutawera rakapasis Airugu. Amo ite tawe tsinge igai sewan tawe urchufits kewapan. ewer Neven safari tickets. Kiriso wari tigot kiriso chapur ngoruk Amen. ewe kawi sengiri kiche kapasis Kiriso. iwe menon nochi list rekapasis iwe bi baro rekki pa mirafe katorong Ever. Urugat question and jogaber. atchagaban irmurigat atchagaban ye ruberi meche kwathir fugatchen Ever. iwe ewe kapasis seri ceraro ye tere arabase wata ki kapasis are ewe kapasis er met got mi wese togikich Ibuerra ite apu. Pueba and sise se bue etu. Ebo bara feri dats. Wesen iga ise ba iwe ibu kwaseri. Nge wesen tu ebo bara. Ite iga gangot. Yoga idiri sises. Wewen ngi itog. Amen. Iwe non Jeremiah enigmeo. Jeremiah irik mi mudgeri wo cekapat bangeri ai fason Jeremiah irik mi Jeremiah enigmeo wakisidirat. irik mi wakisin urigat iwe yebet Jeremiah irik mi wakisirigat apasa raiwa bar ngerik meto wag o apasa uai chiri gebi rerewe chen esemuch ma betwa toga semuch yebinne upusapura re puar ngeri gebi ai tong mi ennet Ua toge gebi rerewe chen mi esemuch. Nge upusapura. ma bet ai toga net Mi jaksa sausap. Mat iei pan portrere chen. mari Ngasagas. Fun ngasagas om.
nami beat. Wan en kota. An ejeruk. Pokitera an ejeruk. Na tufits. Gupwe kokon nebwin ka puata resesor. Tufitsin puata resesor. Tufitsin agang parida en kotong. Amen. Ekan ugan ifa saro menrerekan milioner. Bukan ma metirmi sirebu kote egeri rei tufits. Pun ikage kokore tiure purei ngereti ben sises buke sa puata io vete por förra wang. Neighbor. Vete por förra romori. Neighbor. Arus muere, sí. Busman. Llega era pues ifa ma parewe John 3:16. Ika pungun pueto gegits. Nge epupuganat tong ikai tiri dewe repupuganat tong ikai pusiretto. That's a deep question, eh? When pun ngang mi dogek itai puye ngang mi dogek ngai kai wetiu iwe esepuan kon watte. Ngai kai itiri deyen iwe Nefer koro. Wesen koro. Iwe kese ngeri gitarabas mefer sakoro. Pur airuku noracho redi wesi puere ikeife fenno. Iwe repu fen errago on wateran maavi toge gits pokiten mi pusir feitto. Nye ikei wa fitira orare iwe da repu errage o iwe wa atewe separe ki gits. Nge kebujak egi impact rerera. Tirarorom me ampusin fetan. Iga morogukun nejum ren nom an fetan nong nan mero. Usetogeri. Iterrai pu tirara evetchek neyet. Ikeu tirara ni danet pun Nge kadon. I can't. Pun kesirei puero nge puebe. En misirei. Nge tirara chak. Wow. Ira periora betong ma pui. Ceraro. Mari tigot. Got mi wese togekits. Wese togek. Ye sigan si se mefi jammar ikke för mörgun med mi bagerigits. Pan för gott. Ida si bue ma etasan iwe papusin fiffigerigits ja. Mavet. Ever. En gott appeti serigits fejengau accident semmen sakobat. Waran. Amen. Mi ore parau sugan receive kei rogoronaro purireuriget. It's a true story. Refisuar kuam. God's Fabri Rera picnic. Reren Governor's Complex. Iwe seri bear enjoy yare picnic. Ravel seme sekren music me sakai bebete kewe. Iwe ratu burungai bere kewe sebirit. Mamet. Iwe rabi war ko charabasra kekeri. Hey. Oboe tuburu lebi kera sebirit pura toura naset. Pura rara neu gara kura. Ekio sebirit ngera ifaiwe rara mo kutukut nger pura pura drown pura morum. Iwe rara seu pura pura ekio sebirit. Ngera pura ekio sebirit rakura gabior ever ningin. Ever young lady rekratchuk sochung yose high school. Min no færre var sæt. Nye bød med råfots, med itite.
Sabada. Was sabade rubber kyo seviri dirme rubber a sabade. Ngera rubberra karigeri wala ngirabe. Afen much marawan. I wrote a story I was a kitty. It reminds me of Medragera Chan 3:16. Yeah. Man. He will do anything for your sake and for my sake. En vore fyrri sokkobaten med tatspun kebwe kura marause much. Amen. Kebwe jok nugu ka Harry bara. Mariti god. Amen. Mariti god. Amen. Yep. Sato gari move. Sabuf. All right. Me ore oruar kabasis oruan mi tekri rifaga mera getin. Era me wore burger kren ekkubi bero. Ekkubi bero mi rusakkobaten mera. Ma rusakkobaten arvas mi bero. Ekku mi bero non seases. Me ekku rebero nugun seases. You ekkara rebero me non seases mior. Amen. Mior. Amen. Ekkara rebero me nugun seases. Iwe osare sewar. So. Mariti god. Amen. Paipera afatabun yeje got chance. Ibarau. Si jog me you always chance. Ese or no pera ese or yadagi nguri non purgatorio areboto. Ese or. Pun purgatorio ese nom non paipen. Ko te se bare ererigits os metats ren purgatorio. Iwe ese gerapun ke poruguruk ka uribaro. Amen. Amen. Girisso. Iwe sabor ared mi tekri rifaga vete bu fisngeri gits no buen si bu vero. Uti ibo jak jak ogisin. Okay. Ke bue aneri rom sabun oru. Rever urigat. Rom sabun oru gisin reverigat. Oh, ki neveri tibis. Pun neveri tibis mero nyan got nifang marawasem much non crisis at savon. Amen. Irajak na epuruguruk. Si bue epuruguruk one Christ. Iwe our arch epuruguruk nubun se amera. Amen. Nubun si se epuruguruk one Christ. Iwe ese fokkun wat. Si jak mera sabe. Esse fettioror berguru. Ese tjöror. Ikä pusi sengeri Christ marawats. Mariti god. Amen. Iwe nuriti abue. Ewe kabasis. For riri chak mera raveda bu fishingeri gis nubusia mera. Mera. Mia sibue ifa sibue nesefansa josari opposite in mero. Met opposite in mero iwe ye kids me to mero. Amen. Iwe era era wogisin sadri Ecclesiastes he on maru ogisin fisu. Ecclesiastes. On maru. Ecclesiastes. Okay. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. 12. Ogisi fideu. Fisu. All right, we bet apasa. Iwe ko pats chebiri got muen irisum e pori pun. Pun a pop seri pun pan muen ngurum e pwe niwun ngeri got ewe anguruk. Iwe eura virgin eura translation era ngasagasum ariuriti got ngasagas in ngasagas ear ariuriti got
Iwege Genesis Rhowuniong. Satri. Genesis Rufisu. Esap ngun ewe niuriti kot ngasagas. Pun en ngasagas me non Greek iwe ruak. Iwe irara niuriti kot. Ese or ngun ika ese or emen mi itaipue asita ararin kot. Ite kebi mi urna parapan mi bara. Ira aiwe usukred aiwe nakan puk kan ngurarwas. Iwe saturday neri. Genesis sapurru eksi fisera wurin kode osawon mina para pa förje brarabaseri purun feru oa usarong not podun erierin ngasagasen marau. Yeusu brarabasa yeu usun marau ato riewa rabas. Iwe era poputan manau usarong non podun. Iwe pun widiti barabas. Mi barau. Iwe anmero ewe asebuan eto seri potun seriawan Niuriti kot. iwe ewe arabas aber Niuriti se ferpun. nivriti sefer wewen ngita bue ebo sunjok eupor iebi mi pap e förda seri pap seri juven igasuguru iwe nubuen kebue ifa yori en pap ika arabaraba murin kaci feru iwe awiri teupor iwe ka utau ekara juven murin torpasera ese wachueri wiri teupor Eor. Amen. Mei oraran kapasiis e katorong. Seri ewa chakaka. Era kapasiis e were itio e karati asapurru eru. Iwe e wacha sirei ke banara wacha sirei ke were ke we e goronuk. Irmei chakchiwen ifa saboro. Iten non airara iti dira kapasiis e ke we goronuk rafen. Are they still applicable? Iten na wore na kapasiis de erage rafet tana wewit iwe gen naro wewe iten nare New Testament mi chakchiwe para applicable ke. Mi iga sibwe ifa sibwe josari fijibin non Bible irmi chuen Nawot. Puen en mi wajar rebueto meuren buruhom. Emi wajar rebu sorari pisagum. Right. Emi wajar rebu ni roro. Iwe michun nabot. Pun ekara aifa ekara ngora nuk sibwe rajura ben Bible. Ir medicine mi awewe fidgetu non-Bayesian Bible medicine. Ti chikitu non. Ekan engon. Iwe irapota sises eparetto wan fyrifan popularo. Pun ese ora tori epue fulfilledi. Epue aporiueta ekoa nuk. Iwe aetto pue aporiueta popularo feritats. Amen. Iwe metakue ifa metakue pun era vere menseri second Thessalonians 4 sisire iga 15 iga 16 iwe porraus färdi den ekwe ifa ekwe miderasar ekwe miderasar rafen tiferude reparata Jesus Christ iwe
ifa saturire second Colossians 2 Colossians 2:16 or 17 Korose Colossians 2 saburu. sabunru Egon moru geri om fisu. sadri Era jebin no sapmut geri ara bara beföria nuk usumet oboboga ikaun. Ika beni rara obabiri ika usun eke churap mi fis nor fason ni gafen maram meke rari sabat. Eke betats medicine nguruwetsek eke betats befeito meburin. Ngewe bi wase net ye Christ. amen iwe ifa iga era ifa ekkeragoriwanchok iwe ge en epwe wasusen war Christ en ngoriwan riri Christ Yo. iwe nubwen Christ epwe etto iwe tona we with Eke waguruan. ina epwan pataman non Hebrew engon certain fetan ngeri Hebrew Ipru engon saburegon. Saturire ritiri eugeri rare Wakisire geri ruaru era burekewa nuk raja nguru werekewa betas mi burin era befito. Nge sabwase waser ye irisin ekewa betas. Rari ekewa John ekewa chak sakura sar fanso meri siri deiderier meyer. E poi fausura ekewa arabas mi fitoren god rebotogeri urusatsuro rera borua ekewa nuk usur ekewa asar. Ekewa arabas mi fengeri god rawase waser nibatsuro seri artibis resaptiwen me fi artibis o ekewa asar meri siri rebo koura. Ni ekewa asar mi fisiteiden ratse bageri ekewa arabas artibis. Putsaan ekewa te warikoon me tsar ekewa kuuts resap fakutogeri amorara tibis. iwe eporaus rencha ewen ekewe enuk esap ira ngoriwan pun ifa imitation iwe ekewe eporaus ren cha mi kus färiten ekewe ewe pirasentibis Amen. amen Siis pusi panon mati sabun niu. Wakisire kom moru bigeri kom fisu erege. Osa ki buru afitto. Buru bataro ekone kun Moses merko so fasa farfan. Nu feretto buru boe e buru urte. ira os ngigir fas si se pusira basa nge ise siri pota e class offer ise siri pota si se nuku Ore. pun mi namnan ifa mi namnan ekewe gospel matu Mark Luke Ewa. mi era pue ton epue etto opuriweta nge sabatai Esa potayaro. sabatai Vusu sabura bara rege neng me frifan reboe. repororo Nye samoge fu. Esamu iwe iga pun nang iga puira esa nang me furi far reportar esa mo fu iwe ngang mi tuen me furi fan me fan beje ngang mi tuen me kurarang me asan iwe we wen bwekara nuk mi tuen jok No. Amen. amen Atsik nom eurosun miris non ati program mayor met ke wacha ko boe wrap up ngeri tie yatsure igere. ever ida ibujak met me or questions Yeah, we are kahrurusun ye. We're running out of time. iwe kira ru sibab answer if I were a question Eu Israel ike fana wo gisiri abasage ko arabas resepa badais ratsik tik no resisi se oba badais wer oruan ike se gorare rege
met wewen o gisiri apasage e o sabate feri dera rabas nge sapa rabas feri dera we saba. Iwe si abasai kara bogi den si wajen in John Cotton ke busi de busi se menugi ko kabasais. Amen. Si we niuri tuk ika nge me ajak nafang nawats fanso si wajak nugu aron kot ngerikits pun anjak chen Amen. kabats aats nuguruk. Amen. When an chere wakom, iwe aperugeri aats nuguruk. Amen. Kiriso. Kasi wacha pui si bureka para sapara reri yate. Kiriso sisis reri faso kiriso bara rabati gem non awe agang. Kasi wacha kabo sabo rabe FEH program para FEH ber me berem chiep keir mi pa fiti e program. Kiriso naridom sisis awa yate metugar usarats tibis. Amen. Amen. Si bue awuso ngeri John si sabo toriar questions. Amen. You're listening to KICH 630 AM, Agana, Guam. Woohoo!